Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu Pandruluna, Boti Buranewe, teristimewa Alena Anaki, dua ibu Timparu bersama kedua orang tua dan keluarga yang insya Allah kita semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur maraja kilori sesi arajana kung Allah Ta'ala nato pada engkau mada puda punga matampa baraka mangindri pamase madarari ilinawa mamuare yasan-yasan na baraka na pabutingat tayo asewe na angkat tali malapa masan ramasama na degaga masangadi na saliwangan to maparintata na si ruju-ruju ko to masisompulono na si bakariyo ananae na tuyulala kalolo campengae atabuka para kusan na sinin na anak dare melala paruga na tujulala jama-jaman na yaro kalolo na runtuto jodona maputoro pema na malikmana janda marakiti-kiti na ibarap reti mampali riduda cakindi amin ya rabbal alamin. Tandri aluwe masalawa na mapasalama lori alimalabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaja kacur lor di maneng atau bersalama relino mati risur monrina fangallahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, teristimewa Lena do pajajana boti makun reye melo dampengan nariko cinampung mama bicara mengingat waktu sholat duhur dan selesai sholat duhur masih ada acara kami di Jalan Bila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah idikna boti makun reye yaitu koto malakai. Jadi ini langsung saja ya karena waktu, tidak usah saya makalu-kalu. Idina boti makun reye mapa mulai ya sewe pajan itu na mancaji anak-anak pajatoni mancaji anak darah agan narobale tugas ta idi makun re koto malakai. Pertama na aceri lakai tak ikut sama suami. Onoliki, eko deh noliki aja mace. Pak makar itu mah cucu itu iya. Nah itu satu. Jadi aceri wina lakaimu satu. Yang kedua, yari di boti buranewi ko mace itu beneta iposisikan nyaleta makar yari ya manca di pemimpin na. Arijalu kawamun ala nisa, laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Ya sangat pemimpin membimbing, menasehati, mengarahkan, melayani, mengayomi, sarakamang ubede marpe lori hung Allah Ta'ala. Pada iko malu binega makuto baro wija-wijamu narima ko ananaro boti buranewe terutama yari di boti buranewe fagur beneta beko cara nawati fede marpe lori hung Allah Ta'ala. Hindari ro beko sarakamang ide na hodi mabe fede mabe la poli hung Allah Ta'ala yaitu bineta. Yang kedua yari di boti buranewe ngarang yaitu kotolakai na nafkahilah istri lahir dan batin aja memakadi na ako binemu kaya ro kotolo mapalong cuma angkat itu nalalangi talawa dale tega bansana satu makunre matang moto tete 10 bile na pamoto apa tu 5 tinro tutum ye makunre ye moto si toli HP mani bawa dia kan disejama. Namo ja bisa-bisa penne deto ni senga bisa pennewe. Namo ma pengaja-pengaja bale deto ni sengi. Kalau iman re lake na kadang kama gaji na lake ku. Tarna pesan oleh mataru. Mana kaje to di online tutu mana pakasi bare ngarami ko makun re lor mungala tanah. Ia tu lake ye deto na to di mawata tutu den na to di madisi tutu tu. Nang kamana ngapalana tu. Tabayangka yeri di makun re kali boti makun re ye. Yer nabita ura mapisang anak-anak ko nabita. Pero mati maka dia mati mana badang alam malabi nabita. Wading ame kasi tasura mana itu tasay dinaali mali nga budak.
Sarat kami nang kawadi bati-batingi jama-jama bola aku boleh ona sabali mamanya he. Anda serasang egana jama-jama aku boleh mi. Nah makanya nabita nigi makun rai anakku Fatima. Nigi makun rai turun pali pusat na. Pusarang yang relakain na. Ya tu turun pusat na labo makun rai macam ji walawai. Boleh dibaca lana binaraka sepanjang tu hasta. Agar nyama pa ya ridi makun rai itu ko turun pali pusat sibuki murusui Andrena inungan na lakai ta mabusa-busa yaro kalebai man nasu sanno batte baleve sanno to yar michewe ko maka pokoknya perjuangan yang sungguh luar biasa yari di Makunre kali boti Makunre aparaka kan nero manca di falau boleh ro bacalana pinaraka yero koto hilas aja manoko-noko mega Makunre mapangajabali manoko-toy masa malalana manoko-toy manasu manoko-toy mangida manoko-toy ya mato nasa manasu ya to mangida ya to matampu mana sedih ko matampu makare di matampu contoh jamaah rahmat dan mulia kalau Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa korna? Jadi istatore ta di boti bura makara temma dumpu da burna makun raya nariko tani di urane we penda dua di riba dumpu. Petongan naga yari di boti bura aju mareka na. Aju mareke kato tu burane mau dung. Teka bansana burane mau dung ale naga presa kulkas. Nah iya kakak ale naga presa bak bersengi. Alena mama pokoknya alena aja maka tani mana nyaga dui maga lobi lo masai benena napa napa nalang misal contoh deh situasi apa ke awalla deh menurut 10 tongka jamayan Ramadan mulakala subhanahu wa ta'ala jadi agar jadi yari di boti burane mana ya rongkong ka aja mau do aja mau makara magi na 5 menit balik cakalang magi na napake awe dapat diki mapakuro riandre kedi makunrai tan riandre kedi burane nagaro iya ko makunrai makadi timun nam itu dena si taru atina tapi ko burane makadi tongan tu meme asal burane makadi tongan tega bansana ite sedangkan atu badena kadika ko nakadi anak aja mandar gola lo gasa ko de tongan tu mandar gola anak tapi iya sange makunrai indo laba ilakaina Pak ni kali ngarona nano ko anak na ko bapak na ro makale labong indo mena ke golo-golo mandre na ayo badai bapak mo agaro koro si divino si kalica ni ro contoh na ro jamaah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadi aja lalu makan di boti buranebe maka naman ka yari di burane sedangkan atau kalon atau mabu mapalo pak depu mulia ta pak tolo toha makunda maca du patu boleh panguju tolo macam-macam itu mati contoh tol runtuh tuh makundra ya orang kasih beda itangai beda masumanga ya si istri yang soleha hanya istri yang soleha bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan istri yang soleha tapi istri salah-salangnya beda itangai beda dega kajek nyamang macam tu di mata musuh tutu maka rasi mulai jadi ta musuh nah dapat dimayu bubar tu mengisi-ngisi anu tu mata musuh kotona masa bung misalnya contoh nah dia aja kagak semangat tu mah nah bapak ibu yang rahmat bila kalau Allah Subhanahu wa taala jadi nak kong kabuliamu langin nak benemi bila kong kalau mau kata nito maka tahu siapa kata kaya suami istri angka sila malangi to matuamu si pakataw ko na asirani kagritas kuno ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah on mapas kinene namanya menyaha pero wede marap pero di bunga Allah taala termasuk mani bari itu kejampang gimana to mato ko to bura malake bura maben aja lagi baru to mato maku to aja mesti lelenga mana itu salah satu batoro to lima sarang anak to mato kalau to mato makalale si bani ro to mato makasisa tapi ro si bani makalale maka aja mesti lelenga mana itu dena wading mana itu pertama na boja ba Orto Fortuner cantik glowing tapi mana itu kada na cacar sama cowok bola na sabung na masengari ya tuto sabungin naman lah to ki Malaysia yiset to maka ya mana ro contoh miye jamain ra barja enggak dapat madarimo tu itu mana itu mucaca yang matu-matu tu marubak ko awe ya ridi matu ewe itaro ka mani baseng orang alewe ko mana itu nang kapiara-biara ki betul
Dena na wadi malada mo bikiri ki warampara makare na kose matu warampara ku magawe talinga ko machuano. Tegi lalo yarotan ako manyana apo mo. Masaki iya ko majago ko manay tumo na larimana made manay tumo. Sara cede ko malasa ko na talibong ibami doktor ahli makado mo jampangi. Ano lo mo jampangi ko de nagasan na matababani ICU maga binana selesai. Misalnya contoh tapi namo maga tu jana man itu dega kamalak paruma pa kulo. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jalan na makadi. Pada iko masih iba aja betul si salah-salah. Aja kaya sa sisa-isa nga pada di masih iba. Sampai ko. Na makana bita kulo kumalo mo dale mo bakasinya si sompong mo badamu rupa tau. Na rupa tau itu ibamu. Kung kaiba makakela tormato makakela ro. Aja na kasiasa to makakele dega malampi. Lo mau manyamangin salah saino aja na kasi asalan ka to makakela salah saiko tangang kabate lona ngoari mulana kella ritangana saburi bala capa na jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua boti burane aja majaparu ko benemu aja mutoli gasai makada-kada benemu si sabawa isolanya tina beresi sabudo sana la bulakai. Agala samu tole mako saraki benemu. Agala samu tole padiri atina benemu. Agala samu tole salingku. Angka ka bara makunda bara na beneta. Suke memang kalingan ikuti mon raja no tole gora. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Wala kadange. Memang aga ala sata nalo icaca ya beneta. Syukur kong kana benemu angka mato taulong ka benena ne wasiraga-raga na kidebi gaga. Syukur ki. Memang angka kamu sedih pada makundrai tabarja ngadampeng. Rela mengorbankan kehormatannya demi engkau wahai sang suami. Matampu ekabitu ekasera to kabe. Kabe membuana operasi. Ini salah paham. Si buto ye jamaah yang Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Aja kasih. Katuna akaretuna nabita khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian yang baik ahlaknya terhadap istrinya. Asalaatina na benemu musolani, namo jama-jama ngaga mujama deto nule matuju. Tang asa biasa yang kaling ulama ta maperengara makara sala makundaya na masumpa kalau na boleh mapada di neraka ya tu. Emang tapi makundaya deto kayak syukur na itu ujang itu kutu lo masumpa tutu. Pakato makundaya silalo tatakapo manan natoy. Mandreki manan natoy. Matinroki manan natoy. Apa untuk sungai tu laki mu kutu mu bakutu modelek na. Aja mu cawan na iko nakana jamaah yang rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Tobakon. Aja mu tersinggung je jamaah yang rahmat. Bapak Ibu yang rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ama cawe ni beli, cawe ni. Lo ni batawe. Jadi selesai saya cara apa Bu, saya langsung pulang karena mata aja tuh kasih selesai salat duhur di sana. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekotoro memang na ini boti makun raye. Kamana misalnya panana ka matuamu contoh mi contoh. Panana ka matuamu aja na mutapalari made. Aja mutapalari. Apecha ko to kopolo alama ko to kumaroto yuku panu makado de topolo mu. Dega ka to nyamangnya to jonga ngati na. Dega ka madece to matojo ati. Jana iya ko panana ka ngina matuamu aja mutapalari made. Panai si madece la kayo makara sayang. Ya ro mama simula jadi ke mana nak? Contoh ya tu daki si buto jamaah yang Ramadan Allah Subhanahu wa taala ya mau buang iya si mewai kok jamaah yang Ramadan Allah Subhanahu wa taala agar aja mau dapat lari mede ko banana ko matu aja pakai sistem bertahan pala ya tu to sabar aja nak kasih tangan ke batu inna Allah ma sabirin ya Allah taala si bawa to sabar pala ya tu to sabar aja nak kasih ya ko matu baca cer matu amu sabar abano tenan no umur usia no matu ai itu pula talu tahu ai paling lama ni talu tahu to lima cahaya tu sabar amu ko dan akan nasi di periode pemilihan bupati jamaah yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala contoh boti makun raya ko macego ko lakemu nak satu hakku daud alal mar'ati aja subhana lakemu ko melo lakemu residi alal laloi wadi mama nolaki kalau dalam keadaan macarewa atau dalam keadaan nifas kalau selo ko masa sama nasu na melo lade lakekero alamnya aja bali bali para bali makare mata ko saya silakan buka sendiri tutup sendiri ya mengatasi masalah tanpa masalah menyelesaikan masalah solusinya di pegadaian
Jamayan aja apa kada ya lakai jamayan rahmatin Allah subhanahu wa taala. Nah itu satu. Memang Pak, ya tu boleh makun raya pura tu narampe guruta maka dia boleh makun raya. Ye kolena bunga-bunga merah kena pada decena satu kali haji dan umrah. Agar tanpa mata wabe langsung mak bau. Jamayan rahmatin Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua Allah tajar wirausahu. Ajalala musale kamarana lakai mukong kau matiin rokolebo na kasorok. Aja mah protes ang kamu sambungan na huruki dan oleh sambung-sambung mana tuh. Kaji ikoto na jamaah ikoto holo mangatoro. Kali nga bawa ni jabatan nanti kong pajaki. Memang iya. Aja na mangatoro. Boyawa. Ya mo ya de ulo munabe iya. De ulo munabe. Ang kabale mo lang alhamdulillah. Ko de gaga ucari tatutu ko. Aja na. De ulo munabe. Jamaah yang dramatis. Pokoknya jangan ada dusta di antara kita. Iya toh? Kalau lu sayang gue, jangan kecewakan gue. Jamaah yang rahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu lalu ia kelari-lari. Yang ketiga wa antuti amrahu. Pakai apa yang agak keminan boji lakemu. Agaya ko, mempercantik diri untuk menyenangkan perasaan suami boleh selama tidak menyalahi peraturan syariat agama Islam. Cina aku galece jamaah yang rahmati Allah subhanahu. Alhamdulillah. Jadi ibu agaya ki untuk menyenangkan perasaan suami yang penting tidak memperlihatkan aurat dan jangan berlebih-lebihan. Kau nak boji nak minta makun dalam bulu mata baru sudah tongkang pakai. Nak boji warna pink kamu mu silver ungu bapak ada murid guru kue pakai pakai dari mereka. Kau nak boji lakai mu. Pamega tapi setelah tadi burane tamma cantik makun raya kore mongkoso kiwi. Kalau ko cantik benemu ongkoso kiwi. Lagaya. Jamaah. Contoh. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Age gallo na mana he. Ibu-ibu pakai yang muslimah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kayak gallo na mana. Macam mata tu cuma aja minta tali buat lewa. Aja tali waliwa bangsa ni ko nenek ni aja nam keluan nimu aba enak harang hukum keluan nini aja lalu ku ampusaku alikum nara jaga diri dan keluar dari sana neraka nenek ni keluan nina lo ko je maga nama cuano na nama maga na rupa toko lah kemu maka isan nataye contoh jamaah yang rahmat dan nulakar subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salat 5 waktu nabaiki ketuna do jajamu bekasi majam panah tanah warampara turana taja. Terima kasih atas segala perhatian. Dan saya mohon maaf setelah ini saya langsung pulang karena kakak selesai salat duhur langsung cara di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'min wal amat innaka samiyun qaribun mujibud dawa ya qadal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatil Fatihah. Iya karena benar ya kan Ustaz. Alhamdulillah. Tadampoy ka kung kada ku tapasala iyari kana patasik ke i ati maranita at tunga kuriolo ala biratama na ura pameme to kasale ku galongkong namo ni galongkong nga nariko to mapandre majata kimite kawat di muatu ri ala pa boso na madisito malasaywe tanaw hodo bo si kalolo na limpo anadara na malima na jandaywe ni barapa ko papotoywe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.